Ja ću nadoliti malo crnog terana. Nije ovo iz Slovenije, nego istarski oriđiđi. Pozdrav ljudi, dobrodošli na kalorizaciju, dobrodošli u još jedan novi video. Nadam se da vam se svidio prošli video o mojim kalorijama, to jest o kalorijama koje unosim u jednom danu i o jednom obroku dnevno. Evo, danas idemo šljakati, idemo praviti jednu fritaju ovdje u Istri sa divljim šparugama. Napravit ćemo fritaju od ni više ni manje nego 10 domaćih jaja, ovdje ih nema 10. Vidimo. Evo vidite kako su lijepi, svi su različiti. Ovo su tu prava domaća jaja, ima čak nekih zelenih. Znači stavljamo 10 jaja u fritaju. Popržit ćemo ovu divnu slaninu od crne slavonske svinje. Ovo sam dobio iz Slavonije, ovo morate probati. Probajte, ponjušite ovo, šteta što ne može miris preko ekrana. Također stavit ćemo malo sira, ovog jedamca malo je počeo žutiti, treba ga trošiti. Ovdje je fini Heldin kruh, kojeg ja neću jesti, a jesti ću ovu prefinu čabatu s ružmarinom. Bijela čabata. Ovo što najviše deblja, ali mene ne deblja, zato što sam ja na kalorijskom deficitu. I uzeo sam za salaticu ove fine male kornišone, mogu se kiseliti, ja ću ih onako svježe tamaniti. Idem vam pokazati i šparuge koje sam ja osobno brao. Vidite ih ovdje, ovo su divlje šparuge u ledu. Potrošit ću negdje pola ove vrećice. Malo nogom zatvoriti. Evo ga. I za desert idu ove fine pisdačo mađarice s pistacijama. I gore rokam šlag po njima. 100 grama, što smo rekli? 364 kalorije. Ja ću ih pojesti točno 3. Znači tu ni nema 100 grama, ovo će biti ispod 300 kalorija. Možda roknemo koju mandarinku. I to je uglavnom to. Ne znam da li sam još šta zaboravio. Fritaju ću isto začiniti ovim aromatičnim biljem Istre i soli. Ok, idemo raditi. Na kraju ću otprilike zbrojiti kalorije, ono što ću unijeti danas u svoj organizam. Na kraju ručka ide ulje od ribe i obavezno multivitamini. Idemo u zdjelu izrokati 10 jajčeka. Ni više ni manje nego 10. To se zove prava fritaja. I evo ga zadnje, jubilarno 10. Vidite kako izgleda ovo lijepo. 10 jaja. Idemo to izmiješati. Vidite kako su žuta ova jaja. Pravo domaće. Ovo ću začiniti s ovim aromatičnim biljem Istre i soli. Miris mora, koza, ovaca, sjena i ostaloga. Idemo izrezati malo ove pancete od slavonske svinje. Malo je tvrđa. Panceta sitno narezana. Malo ćemo i kapule, čisto za gušt, popržiti. Idemo u tavu malo domaćeg maslinovog ulja. Idemo lagano pancetu i luk na vruće ulje, malo popržiti. I onda idu šparuge. Šparuge inače nije dobro dugo držati u ledu. Treba to što prije potrošiti. Stiglo je vrijeme da se ubace šparuge. Pogledajte kako lijepo izgledaju. Nećemo štediti. Ipak je to fritaja od 10 jaja. Lagano ih pržite dok ne omekšaju. Malo ću nadoliti kasnije vode da se krčkaju.
Čim se ova led otopi, ja ću malo uletiti sa vodom. A možda dodam i malo vinčeka. Idem sa samo malo vina. Ovo inače nije po Oriđiđi receptu, ali za gušt ja ću nadoliti malo crnog terana. Nije ovo iz Slovenije, nego istarski Oriđiđi. Idem još sa malo vode. Nemojte pretjerivati s vodom. U međuvremenu dok se šparoge krčkaju, idem jednu dobru fetinu sira odrezati. Napravit ću male kockice ovdje, ubaciti u fritaju koju će se kasnije lijepo otopiti. Ovdje ima oko 100 grama sira lagano na kockice. Ovo će biti bomba. Svi ste pozvani na ovu fritaju, dođite. Šparoge se lagano krčkaju. Još malo da omekša. Evo, ovo je lagano gotovo, idemo još soli unutra, obični soli. Nemojte nikako pretjerivati s vinom, ako stavljate vina čisto kap, jedan čep, ne više. Vino ne smije prevladiti ovdje. Idemo izrezati ove male kornišone za salaticu. Njih je samo dovoljno oprati ovako, skoro mogu ići u bijelu. Evo ga, salatica je tu. Gore samo po želji malo ulja octa ili jednostavno možete nekog jogurtića ili čak ovako bez ičega samo malo soli gore. To je bomba. Malo da osvježi nakon ovih malo jačih šparoga. Šparoge su spremne za dodatak fritaje. Vidite kako žuta sir se vidi. Idemo. Čistiti ovo. Znači kod fritaje je bitno da je na vrijeme skinete. Znači ne smije biti ni prekruta, mora biti nešto između. Ne smije biti ovako ni sirova, ovako da se ovo razvlači, onako mekana fritaja treba biti. Znači mekana kajgana. Najbolje da ovako non stop lagano miješate dok ne postane mekana i pečena. Znači ne smije biti ove sluzi. Evo ga, ovo je još malo gotovo. Vidite da je još malo sluzavo, sirovo. Znači ne smije biti ove sluzi, a dovoljno pečeno. Evo još malo. Možete ovako skinuti s vatre pa vrtiti bez vatre. Provjeriti samo, idemo još malo. Mislim, može se ovako jesti, ja osobno ne volim kad je ima ove sluzi. Evo ga, ovo je još malo pa gotovo. Znači onako lagano, mekano, lijepa. Sir se ovdje otopio. To je to. Evo je. Ovo je gotov proizvod. Evo ga, fritaja je na stolu. Jedno jaje ima oko 50 kalorija. Znači ja ću ih ovdje uvijek glave pojesti 3. S ovom pancetom to je nekih 200 kalorija. Ovdje domaći kruh, pojesti ću 2 ove. To vam isto, ajde recimo 200 kalorija. I malo krastavaca, svježih bez ičega. To neću ni brojati. Nema kalorije. Za cugu ide obična voda. Vidite kako ovo izgleda. Školski primjerak istarske fritaje sa šparugama. Idemo kušati, a imam jedan dodatak, ipak ću malo još cikle. To isto ne brojim kalorije. Vidite ovo. Spoj crne slavonske svinje, sira i domaćih jaja. Vrh. I naravno šparuge. Dobar tek. Ok, na kraju desert, pizdačo mađarice. Malo sam malo mi je prešlo i na stol, ali to ćemo sad. Evo, ako vam se svidio video, bacite like. Danas smo naučili raditi šparuge. U sljedećem videu ćemo nešto drugo raditi. Pozdrav i sve najbolje.